reka nkukubite shuwa diru nanone y'ikibanza kidahenze cyenda kwegera umuhanda, kiri haruguru y'umuhanda, gishaka amafaranga makeya 900,000 ushobora kunegosiya iki kibanza bakakiguha. Iriya nzu twari twerekanye, iyi nzu twerekanye iri imbere iri ku muhanda neza, murabona ko atari kure y'umuhanda. Ikibanza rero kiri hirya hariya aho imbere turi kwerekeza, ni ikibanza gifite icyangombwa cyacyo cyihariye, kiri imbere y'iyi nzu. Hepfo haratuwe, haraguru haratuwe, mbese ni ahantu ushobora kuba wabika hakazunguka umunsi ku wundi. Ni icyangombwa kijya metasiyo, gifite icyangombwa kijya metasiyo. Murumva rero ko ari ahantu heza. Reka tubereke rero n'iki gishushanyo cyaho, tukibereke neza kugira ngo mukibone. Iki ni igishushanyo mbonera cy'Igishaka, ku bantu batazi Igishaka uko hateye, uko hameze. Reka tubereke igishushanyo cyaho kiri kuri Google Map. Reka tukibereke murebe uko hameze, tunabarangira neza aho hantu tuba tubereka aho ariho n'uko hameze. Hariya ni Igishaka, murabona ko ari kuri paruwase. Hirya hakaba école secondaire, nuko hatuwe. Murabona ko atari ahantu ubona ko hakiri icyaro cyane, ni ahantu hari kugenda hatera imbere nk'uko uri kuhabona kuri ako gashushanyo. Ni ahantu ushobora kuza ukagura ikibanza ejo cyangwa ejo bundi kikaba cyakunguka amafaranga atari make, kugira ngo uri kuhabona. Reka nkwereke nanone aho kiriya kibanza gishobora kuba giherereye imbere gatoya. Murabona ko atari ahantu habi, ni hariya hepfo mubona kariya akamenyetso, ntabwo ari ahantu habi. Ni ahantu ushobora rwose kuza ukaba wahashora amafaranga atari menshi, tukahakwereka agashuwa diru. Hejuru haraguru yaho hose hagiye hahenze kuko ari mu masite. Ni ahantu hafi y'aho bituranye utavuga ko haciriritse, hagiye hahenda. Ngira ngo ku bantu tumenyeranye bazi ko ngenda ngira udushuwa diru tugiye turi muri iyi renji, ariko kandi hari ahantu byegeranye hari mu buso 1000, naho icyangombwa kiri metasiyo kijya metasiyo bashakamo 6,000,000. naho ni hamwe mu hantu hari imari hakisesinga umuhanda neza principale. Ni ahantu heza rwose ushobora gushora amafaranga ntuhombe. Ngira ngo abamenyera ibijyanye n'ubutaka bazi neza ko icyitwa ubutaka amafaranga wayishoraho nta gihombo bujya bugira, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali. Hari n'akandi kabanza rero twagiyeho kari kegeranye naho gahagaze 1,200,000, ariko ushobora kunegosiya. Reka tubabwire ko aya ngaya aba ari amashuwa diru. Nujya uza tuzajya tugutembereza tukwereka ahantu hashoboka, mbese ku bushobozi waba ufite bwose, ntabwo uzajya uhava udashimye ikibanza cyangwa utakiguze. Murakoze.